kakak Aika Sungai Madang. Kemudian kita maunjun lundo. Di channel ulun kita batamuan pulang alawan ulun Syahril nang mirip petangku Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, batamuan pulang di channel ulun Syahril Madihin. Nah, di sini ulun hendak mengulah pulang video reaction nang kedua. Nah, di video reaction nang kedua nih kita masih kayak nang penambahan, cuma ulun behenset pulang. Nah nang kedua nih. Nah, behenset. Kita seadanya aja lah. Mudah-mudahan tahibur rubuhan pian. Kau menikmati hiburan nang ulun sajikan. Nah, mudah-mudahan subscriber ulun naik, nyaman ulun menukar mikrofon, nukar segala macamnya. Kita seadanya dulu untuk nang penambahan nih lah. Nah, latar belakang yang masih kain warna hijau. Karena bila ulun nukar kain warna putih disangka orang kena kain kapan. Ayo kita langsung ke video nang panambayan. Di video nang panambayan nih kita adang apa itu? Aduh, pina kadap. Nah, gandangnya aja nang kelihatan. Anak madihin apa gerang buhannya nih lahan. Ayo langsung kita saksikan video madihin nang panambayan. Apa jar buatnya? Muntong ada batata jenai kami nih. Aduh, mantap nih, mantap. Ayo kita lanjut madihinnya lah. Itu pakai galon gak tuh? Iya, galonan. Langsung cekidot. Bila dicocok keluar kecap basi ujar. Nang apa? Ini bedolnya sebujurnya nih materi awalnya nih ampun. Almarhum Jontaralala nang sawal handap nang panjang di handapi deh. Nah, kelihatan sarang wanyi nih, tapi akhirnya nih improv buahnya seorang lah. Aduh, jadi di sini tahu ya kok kenapa buah nikam bola video jadi bakadap. Nah, karena ya tadi muntong buah nikam kada betata. Tapi lucu, luar biasa. Nah, video buahnya ditunggu lagi lah video selanjutnya. Mungkin dikena-kena tarangi ya sedikit lagi supaya kelihatan muhanya ya kalau sebuting panton gasan bubuhannya nih. Iwak lundu di dalam kolam. Nah, limbahnya banyunya kadade. Nah, dasar lucu bubuhan ikam. Cuma sayang muntong kada betata. Lanjut ke video nang kedua. Nah, di video nang kedua ini langsung kita kita react jolap madihin dari Gajali Rumi atau Gajali Rahman nih lawan bubuhannya nang berdua nih lah Rizky Padilah lawan Al Bagustia. Nah, dasar madihin pro jawang buahnya nih lah. Gajalin termasuk pelopor pemadihin nang panambayan ada di Instagram lah. Nah, ini dia pelopornya. Dasar bakatnya luar biasa di madihin beliau nih. Salah satu juga nang influencer bubuhan pemadihan muda. Ya, kalau lagu-lagunya dari segi pukulannya juga. Ayo kayak Pak madihin buahnya nih. Ujar judulnya nih madihin kesambet bule. Nah, cikidot. Indiwata Island we are madihin tour. Go to Kuta Beach, many tourists from China, America and Seoul. And then Uluwatu panorama very beautiful. Garuda Wisnu Kencana.
apik videonya nang luar biasa kemasannya lah. Ini beda bang dasar bujur. Ini betata buahnya nih. Madihin nang betata lawan madihin nang kada betata tadi muntung. Jadi ini kita lanjut lah madihinnya. Nah luar biasa nih videonya. Arpul tampulo di Bali, ini sedang berlibur. Tamu ding sana kasabanua tak kompol. Sambil memakan siput, anginnya dibur-dibur. Sambil membara anjing nang mahal. Sambil melihat bule nang mandi bacabur. Ku hendak menunggu sunset, berjalan bacukur. Kalau ku hendak melihat ritual ada peri nice kultur. Kalau kehendakku niat licik wan bangsul, ku hendak dapat bule body gitar Spanyol. Ada semantap nih. Lalu cujongnya nih ya gejali hendak lawan nang bule di hikato. Tapi dasar bujur bilanya bule nih lah mencari lakian tuh nang eksotis nih pas nih tipenya nih gejali nih. Nah eksotis ya lo kulitnya. Cuma sebuting pantun dulu gasan gejali yang kasu barang lewat jembatan gentong. Kasu barang menuju ampah ke kampung. Si gejali hendak lawan bule nang putih mancarunong. Ganalah dulu besi paung. Jadi buahnya ini masa mantap. Madihnya ada sebujur batata. Nah ada deh. Ayo kita lanjut ke video nang ketiga. Nah di video nang ketiga ini nah ada langsung bapak nih empat orangnya han. Jadi ini buan ading-ading generasi madihin jual lah nang luar biasa. Nang sebelah kiri kita tuh nah ada Hudapi nang paling tinggi tuh han. Mulai Bunipah aloh-aloh nah apa kabar buan Bunipah aloh-aloh di sana lah. Lalu juga di sini ada Sayuti mata pura nah nang lamak tuh. Ada juga Ujuma. Nah Ujuma nih banyak banjar kah. Nah ada nang terakhir tuh Solihin. Pindah hirang menghadap Solihin nih baju panghirangan. Ayo kita itihi video buahnya. Judulnya macam-macam iwak lokal jer. Pasti betata bang video buahnya nih. Ikan lokal Indonesia yang ada di Kalimantan, coba kita sabrakan. Aku di sini hendak menyabutakan kalau iwak haruan, Balang putih, balang hirau, kalaunya iwak walon, awaknya licin wan panjang, amun iwak lunduk, adanya di bawah jeman, kalau iwak patin, nyaman di ulah paisan, amunnya iwak itik, abakawan lawan ayam, amun iwak papuyuh, abakawan seperti iwak berbahaya ini tahukah ikam? haruan bebulu, adanya di bawah tikam. Iwak apa nang paling berbahaya ya buahnya lah. Lalu iwak babulo nang ada di bawah ingkang ujar Usma Dadelah itu betata aja madihinnya cuma muntong kamu Usma nang ada betata. Lucu luar biasa dari buahnya nih lahan. Ditunggu lagi karya-karyanya nah aduh. Aduh bukan ada betata rambut nang ada betata. Jadi pantun pulang kesan buahnya nih lahan. Jalan-jalan ke sungai Jalapat. Ada jalan nang bebatu, ada jalan nang besamin. Nah, ini gasan bebuhannya nang beampat. Mudahan selalu jadi generasi pamadihin. Nah, mudahan selalu istiqomah lah di dalam jalur madihin ini. Luar biasa. Nah, langsung aja kita lanjut ke video nang selanjutnya, video nang keempat. Oke, kita lanjut nih video nang keempat nih kita hilah. Nah, ini meniti ini kadap jawab pulang nahan. Cuma belakang ini ada gambar apa? Ka'bah lah, ada gambar Ka'bah nih. Insyaallah betata aja nih. Nah, ini madihinnya. Ayo kita dengar madihin beliau. Pakai gendang dangdut. Mantap nih. Asik nih bila pakai
Astagfirullahaladzim. Di bujur aja videonya bujur. Kada salah pian begendang. Cuma nang kada betata tuh judul video pian tuh nah kenapa jadi madihin belajar. Mungkin belajar gendang dangdut nih, dangdut madihin tadi lah. Jadi belajar. Aduh, ayo lanjut aja kita pulang ke video nang selanjutnya, video nang kelima.